جبر کو اخافتنا من آداوی یا 2023 اجنها و جشنا نوئل دسری ده لولاتین روم، ارمنی، آسوری، سریانی ین ترکیه دجین و لحمو کریستیانم پیروز دکم. هیویدارم سالا نو جبو ولات ما و حمو جیهان آشتی و حسکرنه بینه. و آرمانجه سر سالا حمو پارلمانتران پیروز دکم. Tamamlayın sayın. Noel'le ilgili aynı sözleri Türkçe bilmeyen Parlamenteri Dem Partiye Siryani George Aslan خوازوان همان گوتنان به زمان دایگاه خواهی ببیجه. müsaade ederseniz. Buyurun. عامم يقرو هانو گتوه اوم بلیدی اوحارو یدیشاتو لعالی نجات پرستین دناف پارلمانتویا ترکیه ده همان هلوستا لهمبر زمان کردی bu زمان سریانیجی نشاندان. Şu arkadaşlar tabii Türkiye büyük bir ülkenin resmi dili Türkçe. نهشتن تا که پارلمانتری سریانی پارلمانتوی گوتنین به زمان دایگاه خواهد تمام بگه. Sayın Hatip Türkçesini önceden söyleyerek جوکیل سروک پارلمانتوی سر سوریه önder داخواست کرن کو گوتنین وی قد بگه. Ülkenin resmi dili Türkçe. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi dili de elbette. Zamanı fermiye velat Türkiye. Zamanı fermiye parlamentoya Türkiye Türkiye. Jberweji axaftına bu zamana kidin lidiji desturiye. Dema deselat kare ki derveyi desturi dike am kabul nakin. O rakhne dikin jberwe leve dereci am axaftına ke derveyi desturi bite avayı kabul nakin. çiviyi çakarken o çiviler ağzına batmaz mı senin? وکیل سروک پارلمانتوی گهنه دا آلی نجات پرستو آخافتنا سریانی قد نکر. Ben boynumu vursanız. هونسر من لی بدن از مداخله دزمان دایی که یک کسی ده ناکم که زمان خونین ویه و به وی زمانی گهده ده لوریکان. از جوه شرم دکم دما داخوی و دگوت چد بیجه گلو دجونان ده بله زاروکن کردان دما دست به پولا یکم دکن و چه قاس جبرز جورج اصلان فام کرده به و چه قاضی پارلمانترین کو به کردی داخون فهم کرده به او زاروک بقاسی و جمام حسین خواه فهم دکن. Bir X işaretiyle sadece Kürtçe için değil. سروک وکیل گروه آک پارتیه جی لسر مجاره آخوی و وی جی وکالی نجات پرست داخواست کرد کو پارلمانتر جبلی زمان ترکی لپارلمانتوی به زمانه کیدن ناخوان. Bu konuda her türlü ana dilde konuşma, propaganda yapma. Devê mijarê de ji axaftina bi zimanê dayîkê heta propagandaya bi zimanê dayîkê û di warê perwerdê de hemû reformên bêdeng me bi saya serokê wêrek û şûrajgîr Birêz Recep Tayyip Erdogan bi hev re pêk anîne. Li gel vê yekê zimanê me yê fermî li gor destûrê Tirkiye û em hemû neçarin li vê derê bi Tirkî biaxivin. Türkçedir ve burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız. Çi kurmanç, çi zaza, çi soran, çi goran. Em tevahi kurdin, zamanê me Kurdiye, Kurdî xeta me ya sor e. Evdemeke beşek ji parlamenterên Dem Partiye di nav parlamentoya Tirkiye de bi zimanê Kurdî dest bi gotarên xwe dikin û her dema da axivin aliyên nijat perestên di nav parlamentoyê de müdaxaleyê axaftinên wan dikin. Seydayê Cegerxwîn, wê jê ne zimanê xwe ey xwendewan. لی به تحملی وان یا وی جاره لهمبر زمانه گل سریانی بو کو به هزاران سالن لگل کردان لسر آخا مزوپوتامیای به هوره دژین فردی ساک رودا